87.9 FM so area from Tobra Ekase no ne eguso a ye kenkan e de amamu no na ye free sansemu ne de ani atwem e wo enwomasua mu eho e na asoya a ehwe enwomasua so e wo man yi mu no wo mo de kokobon nsem bi aba abetudwa na ye nyina ekọ e de ama awofo titiri wo mo a wo mo ma etro BEC nsohwe na wo mo hwe animu se enche placement ne beba na esento aso suku ahodo no wo mo so abomoden amomo ma no akwakotoa omadesua so na omo ene de sa akokobon nsem yi eba se enkrofobia da na omo hu dua broni e wo man yi mu ene ye omafa bra ho edito enya asem ketwa kire se omafiase ne owofo bi omo ba ho na se omo ne wudi nkomo ene wo ba ni grade a wo ye onya ye idie sa wo peteku ana asempoa bi ema ye ade se ebeboa no na suku a wo pe se bia ne first choice ne second choice ene de keka ho ni na no e ade se omo beboa ama sa abofra no ne nsa etumi aka eno omo ka se sansam na ene na mo framam se nkrofo bi wo ho no mo so betimi aboa ma wo ba no wetimi enya na koma so ade no yense omo se ohui enya no kreda che se wo mo fa tumi bia enhye safo ne nsam se wo mo nya se adwuma no ema omo na omo kra no enye kwan pa ena omo fa so a omo ye sa ade no na afi de sa BC placement na ekoso na ya ade se eye fine eye de obia eni behum bi na afi se de mpanifo ka se asre wa kra ho no ohye ne ho no anwene ni buo no sa pepepe ade a wo ba no etro ya na sa ne modern bo a oboye no eno hu suku ena ye de bema no entinye se wono wa faili anase wa ya ade no obi na ekwa akope suku e de ama no na sa tumi no e wo mo Ghana Education Service for ensem se mo be ye sa ade no na afei suku a efata no ye de ama wo ban enti hwe no wofo bi a amfata ku anase mpoa bi ama wo bi se ye bema ni suku ni ade nye sa asokwan wo ho ye betimi e de ada no wa chenchena na ensem we ni na no kasamafo e de masa asoye yi ye wura kwasi kwaten e na ogina asoye nanim e de tuudwa Ministry of Education fasa akwanya so e de kokobo ama yenwan mo no macho BEC wi a wonmo enchekra akwanya be ba ne place omo into the various secondary schools native schools so be ri wonmo hwe yi eche se wan hwe ya na independent bi de asokwa adane onmo achenchena titru wonmo mo promise se wonmo betimi secure schools amomo na wonmo atwa sika bia ma omo no ohe placement exercise na a very transparent, equitable and merit based based on modern ba obebon ye de wo school a se we de unyae nti entina ho mo bia na ada se wo be pe school e na school bi di ama na won so enikwa se utwa sika mo bia ne nyina no ya emra tie ne de kokobo ma omanfo ne obi biara a ne bible school no enti wei eyo panyi a wakasa edemaso ya ehwe enwomasua animu nsam e wo manyimu yewura kwasi kwaten wasitumi bia ne obi nsam se wo behwehwe suku e dia ma obi na wo ye wofo so no amoni ada ho na wankwan kotua sika ama obi nyesa ode asokwa ebeda ne wa chenchena